Ovog puta smo u Republici Srpskoj u Bijeljini, da pitamo građane kakvo je njihovo mišljenje o Miloradu Dodiku i njegove politici. Pa hajde da vidimo kako diše raja u ovom gradu u Semberskoj Ravnici. Ajmo. Milorad treba da ide, čim se sad smijeni odmah zatvor. Aha. A ja, šta mi je donio? Ništa. Ništa. Za 20 godina 100 maraka penzije više dobio. I to je to. Gotovo. Hvala vam. Opet neke živi, zdrav. Hvala vam. Prijatno. Želim sve najljepše i njemu i njegove politici, šta će drugo reći. On je naš predsjednik, pa nek bude zdravi i veselo, da mu čestitamo praznike, Novu godinu i Dan Republike, da se ostvari kako je najbolje. I vama i svima, svi bili, šta vam mogu reći. Hvala vam. Hvala vam puno. Prijatno. Ovo je mene to pita. Prijatno. Pa ja sam zadovoljan politikom Milorada Dodika, a reći ću javno zašto. Politika Islama je ko nije na Allahovom putu, njemu nije mjesto među živim. Znači, nezamisliv je život sa muslimanima, sa Islamom, a jedini koji štiti našu Republiku Srpsku, to je Milorad Dodik i ja ga puno pozdravljam, Petrić Dragutin. Svaka mu čast. Prijatno, hvala. Ne znam šta da kažem, za mene je negativno. Negativno. Hvala vam, prijatno. Pa ne znam šta da ti kažem, Dodik je jako dobar čovjek. Navijam za njega i to je to. Hvala vam. Hvala vam. Prijatno. Nikako. Nikako. Mrzim ga najviše na svijetu. Hvala. Pa šta će, on je naš predsjednik, ja mislim sve najbolje, valjda će dati Bogu novoj da nam bude djeca bolje malo. Eto, to je to. A njegova politika, on vodi svoju politiku, ja mislim da će nas izvesti na pravi put, valjda ne misli ništa loše. Pa da ti kažem, svako svoju politiku ima. I sad on misli dobro, jel? On ne misli zlo. I on misli stvarno ljudski dobro. I nemam šta kazat protiv toga. Nemam ništa protiv toga. Jer neka ima pravo na to i molim lijepo. Jes, tako ti je to. Tako ti je to, mora se. Politika se mora voditi. Pa kako tako, na kakav način, na takav. Jel? A on je jako dobar čovjek i nemam riječi da kažem za njega. Nemam riječi reći. Pa sve najbolje, sve najbolje, da. Hvala, prijatno. Pa mislim da je ona usklađena prema opštoj situaciji koja vlada na ovim prostorima. Hvala vam, prijatno. Vrlo super, prva klasa, prva liga. Prva klasa? Jest. Hvala vam, prijatno. Pa ne znam sad. Ne boj se, mi smo objektivni, mi samo smo... Pa ne, pazi, ja sam apolitičan totalno. Što se tiče toga, stanje je loše u državi. Po moje mišljenje. Sad da komentarišem to, ne bi baš, nije pametno, pošto i ne razumijem u to. Hvala. Ništa. Hvala. Prijatno. Pozivam se, da. Hvala. Ćao, može jedno pitanje. Kakva je to majica?